Yan, maya pa Okay. tingi po, abak man, kay nga, karin po kay nga, elong, alam na San Diego, California. USA. USA. San Diego yapen. Wow, San Diego, California, USA. Yan, ayan, yung kaya kami po nga, beto nga, pengari na malugod yan, kang tatang Junior o J.R. Malyari o Leonardo Malyari. At siyempre kang Inang Pelesitas, kumusta kayo po? Siyempre. Always kayo pong mimingat. Yan, iting pangako na kitang pagawa ng tatang. Ini po siyempre pagawa ni kaya at syo kami po ulit kaya kayong karapan. Para momnye, may tunga kwento. At siyempre karing kayang anak, hello po, karing kayang anak ang mga sipag, Yes. malugod at oray ni po rin kayang anak, siyempre sambit lang talabangan ta naman na kaya kaming YouTube channel, abalo dala. Puna na po yung kaya katamong inkarelang anak, Imam Delilia. Yan. At siyempre kakadway is Sir Marvin. Siyempre, yung katlo, metong yung Engineer Teodoro. Yan. Ating kapat is Sir Bonifacio. Kalagyo yung kay? Bayani. At siyempre, yung panglima, Madam Julia. Siyempre, yung kakanam, Madam Ami. Uwa? Yan yung kinunta kay kami. Uwa, siyempre. At yung kapito, Sir Joel. Uwa? Yung kawalo, yapin ni Madam Christina. Uwa? At yung pasyam, kasabi mo yan ng Katangaldo, Boss Angelo. Yan. At siyempre, siyempre, bunso, Peka Bunso. Madam Benedict. Yan. At siyempre, karangga pong makapanalbig kami YouTube channel, like and share and subscribe po. Baka na po naman maka-update kayo kaya kaming musikang kantang kapangpangan. Yan, okay. Yun na po, yung kwento ng ex-kapitan Leonardo Franco Malyari Jr. Part 3. Pamangompos kanta at mukong kaburi, yung kanakong ballpen akat na kuwari, at lalong-lalo na yung temang mapili, hindi nang milabas tang J.R. Malyari, yung pulos ang ngayon akakong parandang katlunan ng dake, hindi nang kong J.R. Hinge pamiyapse, oe pameramdam, damdaman yung ini, hingkwento kong dawan, anyang ikong junior, 12 anyos siya pa, mayat ng inang, may wala ning kalma, hingpangamatena, makalungkot bida, magdalayang anak, tingat siya ng ima, kaniting milyari, ampong kaganapan, mitmuking kasakit, nung teka mong suryan, bening neulila, kingindong ibatan, likwano parugo, lingkarelang tatang, may walaya pubye, ing madang malugod, itatang tanaman, kabut niya linawot, anya di kong junior, yeda makalulus, ang tila mawaring, may huli lang lubos, din kayang kapatat, abi bilang tupo, katluyang pangane, itatang Leonardo, kabut kakutkut na, din karelang indo, karening walina, yan ang sinikaso, huling king baledo, ilang makatanang, potang bebeni na, ing tatakot langan, pakasunod na po, malutong imalan, elabisang manik, at sulaking heran,
Potang ding wali ng Tatang Leonardo. Ing tutok banongan purong makadukot. Yakat nga nung manik matutok na kanong abayana nala kabukas king kwarto. Ing karelang baba siping den tuknangan atin niyang kukwento karening paunatan bingsaging king gulot nga bat-batlangan at atin pa kanong amang nyarang awang nga ng Tatang Junior ketang kayang bapa bingsaging king gulot alamang nitong bo hingke kaming awang akuing mangyaro baka imada babalikan na lang Ining Tatang Junior ena paglaraman piniyang paginakit king ikbang ibatan e paman mikiyakas balbas rugoy inang ing mekiyasawan ing karelang tatang impamong kakadwa bisis ning tatangga alayang kayapan antimong daraga eya lito lugod king buong pamilya karimi kapatag malawot ing lugda ing kadwang asawa ning karelang tatang ting ni kakapatag alino likupan pagkusmik sarili lapuking kabiyayan king lipat ning sapa karin latinok nang anya Tatang Junior king karenang bale pinalakad lapu king sarili dang biye potang Tatang Junior umeneng manese kari indang saning kanita mutusne ing kayang kapatad lumipat yang sapa para itang abiyas panarubong akwa inda syundang abiyas king mesabing inda pagatang-gatang mo atin pang abe mua anya Tatang Junior anyang mag-aralya ing puros mong nasi ing babakalana marlas alayamang perang bakal bulsa kanya rugong sulok potang meriendana tutu Tatang Junior ing eskwela San Juan eyaman mayari ketang pa mag-aral pauli na nitang biyadang kakaluluan ing eya misadsad agyang grade 6 woman pero makanian man ing biyada kanita tingmi kakapatad meging matatagla alila sinuko king biyada king dosa king gabi ning gino lubos mi kabusla ining makalunos abyedang delanan ing kinwaneng kwento ning metong himpilan minikwayang premyo midena niyang galal king metong programa akahapon lamang malagwat salita ingaldo milabas sinakupiyeng kapong keti Pilipinas uling ikong junior matapang yabulas yang manat sulat karing hukbalahap anyang makinsine Itatang Leonardo nagbodyguard making mayor ning Mexico makanyan mo naman kang Nepomuceno anyang yang gobernador naning Kapitolyo ining Tatang Junior king kayang panahon ang timong bodyguard mayap-yap posisyon akayarap ngay commander sumulong anyang king oasis karing mikapulong
uling itang junior, kakilala rengan, batayang gobernor, naning kapampangan, gagalangan depo, alitataginan, mapakenyang kilog, o agyang kenyang luwal, anyang magmarsyalo, agyang kapitanya, king batas militar, matsuraya puno, potang ding sundalus, ing sosobra na lo, sasalong at yarin, kaya beding maso, anyang kilong depo, ininoy Aquino, tekulong neng Makoy, king Fort Bonifacio, ni Marcial ya naman, itatang Leonardo, king Campo Olivas, Balen San Fernando, kilog ning Olivas, hinga kaya bela, itang Tedring Tarok, Congressman kanito, ing bilang pangatlo, kaya bedo, netong yang konseyal, king Florida Blanco, Mamlano Lasano, kanita tumakas, parami bulang, panibayong pangkat, hilang manimuna, lumabang de armas, king gobyerno tamong, pangteking batas, oneng bayu yapu, maganap ing plano, ing pepalwaldane, itatang Leonardo, ang yanong ing plano, ing melawo siyamo, sana itang junior, mingmetong yang hukbo, Tutu itang junior, king baryo ning San Juan, meging matinoya, abilang kapitan, ing serbisyong mayap, ing kayang inampang, eya menabuso, king pamanungkulan, eyam ni kamantya, king katungkulana, antimong pamuntok, eyam ikpakwalta, lalo ing korupsyon, lubos kasama na, uling ikap junior, tutong makadiyosya, 10% ng iba't munisipyo, elaman ni Raras, kang Kap Leonardo, ilading Babiena, anting pamagsweldo, karing mestrang high school, ng karelang baryo, uling ding kapitan, kanitang minuna, alalamang sweldo, at tatanggapan da, anya ikap junior, pangmikaponduya, aisip ng saling, metong talyadora, uling ding kabaryo, sadyang baludangan, ing alayang sweldo, antimong kapitan, anya karas naning, piananing palutan, ing talyadora na, yang panekukuanan, uling ikap junior, dakalang padara, at iyang kabaryo, akaya Merilia, sinumbong ya kanu, karing mangkis ata, napabawal neng kap, dadarang ang liwa, karing pisumbungan, ing minarap neman, ikapitan junior, king mitmong tetagan, binyena inside na, karing mamilatan, pepalino nangan, itang pisasabihan, itang bata ng kap, penappilinane, ngumika akbungan, tagtaraning bale, pero makanian man, linto masalese, ing meging sumbong mi, takpan at milele, biyasayang makyabe, ang timong kapitan, parehas yan awe, king kilog at king luwal, anyading abenang, manungkulan San Juan, ing alamang mete, king barul dangausan,
ang poditang junior ni kakasundulo. Mula ka ring anak, ang poing misis na atin lang pigeri at manasigya po. Anya ikit dalang modelong pamilya sa kaitang junior. Ingene tiglibe Imam Felicitas karing alwang babaye. Huling ikap junior tingkat king sarili. Inte ka malago ing kayang first lady. Anyang masirayo ing baryo ning San Juan. King Corentayaldo naganas ing kurang. Linipat latarlak delingang mitatang. Pero ikap junior yapaing kapitan. Bandang Tarlac City karin laninipat. Karing menok nangan baleri talakad. Bilang kapitan pa inggewa ng mayap. Mumuntaya San Juan asmuking karalas. Anyang atsuya Tarlac kisabi nala. Ding atuang wali na ketang kayang bapa. Ding binanong obra ketang maranglena. King baryo amukaw meka panasiklo. Kay bat itang junior ing mintane Saudi. Meki pagobrayo ang timong alwagi. Dakalia abalo kening obra ngayni. Namiras inaldo agamit na iti. Anyang kwanan dane ning metong anak na bang paratok nang na bansang Amerika. Ginamit na balo na Arabia. Liban at ing US ing pamangontrata. Malagwat salita karin ne tinuknang at manggaman nyeni king kasalukuyan. Kaya bene karin ing sinta ng hirang at ila mong adwa king bale upahan. Pupunta lang dala ding karelang anak lalo na Imam Ami papasyal yang marlas. Itang sitwasyon da lalawendang mayap. Huling yang kailangan king karelang edad. Kini itang JR king kayang kabilyan. Aga nakanaing gabunda king San Juan. Waluyang ektarya ing walas na takal. Api banja na po ning metedang tatang. Ting kayang kapatad king San Juan Marathon. Ilang mga siwa king mesabing gabon. O nung sakali man datang ing panahon nung pisalida man presyo milyon-milyon. King gabon ning San Juan dinalan ektarya. Baludan e kwento king pangaligan na. King kaduang partina ning kakong pulosa. Ni palino nangan ing gana ining tatang JR matninang sasabihan tungkol kening gabon na at king San Juan. Ing 8 ektarya akayang lingunan. Pibandyan ang tunay ning metedang tatang. Ing dapat malyari o panikwanana nung sakali man ing gabon ni Salia. Ding ni kakapatad bilang apulula. Dapat tangan nakuha ing para karela. Karening apulo ami kakapatad. Pitna laging dapat tang atanggap. At alang lamangan karetang ibayad. Itang JR ing buri ng marapat.
Yung panalangin na pungkatang Leonardo, ilpilmeng matupad. At sigurado ko uling itang JR, makadiyos yang tao. Pilming pagbigyan nitang nga pong Ginoo. Ing panenang aduan king ginong miglalang, karing kapatad na ang popang paunakan. Nasana king bieda takman lang kasnawan, kapamilatana minggabong pibandian. Balo ng tang JR dening kapatad na makonsiderasyon lang ang kapamilya nga natin tang JR. Ketang pakituang na alang ni papate, uli na ning pera kenine mayari. Ingka na kung kwento aburine sana o tatang Leonardo nepong niyang amano. Ingke kasabihan ko kamaragulda ka keti babo yatu. Yan, dahil pong salamat at Tatang JR, sana po tangkilikan tamoy musikang kantang kapangpangan, lalo po rin kwentong mga niyaman at siyempre ka rin pamilya naging San Diego, California na may gitno kanong dinala na person ka rin. Yan sala po, inang felicitas. Yan, kumusta ka po, ingat lagi at ka rin kaya kang anak. Thank you so much po.